U kertong ke UDP na ketujuai constituency da ujar FIR hajawai police station hadin WM wa penpur ya ke khubor thok haki social media Jepang yong o ko wayato we yenyele election MLA hakani ke kenti. Moonlight da pentibu wagi polit da yok ki wo tekit ya wale yeni we da phakwan hajir yo cha police station we hai tekit ki polit yo ni da plau wa da tho de wale changchin we da penpur ki keleng. Hawa khut wan ki pulit ya Moonlight ni cha police station uni uwale yeni uwana panalir juai waman kamu pulit ka 3rd battalion depan Maap kam te de wa perkhat wam kwa u chak ta ikre uni ubru yo lait uni chak be kre yo lait uni chak ta ki khonu ki wa em rungun niliang Moonlight da Maap no u yo we de pendam ule ye ko ujor de wa penrap wam kwa i wa chak ta ki khenrui ne bha wa kre ne benta wa pen yo kre ye ki khenro. Moonlight ongu wakini kejat khubor thok ki wakam kini kta baki yo kam ukurtong wem yo sa de u claim dalai FIR yo tip 3 ki yivele yeni ne bha ki paj ba le mkwa ki wo jia kam ini ipen bad ye i omju em le we hakikat vitali ki election wada ye le o mju em pan poisau na ki won da ye le o kat kam ibor yong o we kat kam kakamai kaji Doong le wa hadin wa da dep wo penche paj ba we da ini wa pan Maap uni wale ye ni daw sngaw thu chu ki bru ni liang won o MKT wo le ye ini ikam wa da wan em lang le hajawai police station ne step doong wa da penpuru ye ini idur ha WhatsApp group ka TMC panaliar nei benta wo pentlot ye Moonlight perian we da le o ye ni ha ka arpau sutri uni benai we da wan wo pan Maap na Moonlight perian kam ju na ki paj ba ka tujuai constituency Waya ki paj ba Moonlight period wam ho usngau perki yini le bakla yong o. Kam te ingu uyo Moonlight period wada Maap u yini wada le baklao. Jing talk when you jing talk or meet in social media. The filing FIR we talk wagan ni jing talk the yo na polit the crack cam the part 1 yo sa joy PS the kili the kid yo driver len bom to over le na am to the statement yang o to we ni jing talk o to ha jing chong chit the talk we ni the part the spring we gelen ni daw ile mem the jing ban se ni the one strat kar kam jing khut no officer in charge of joy PS the clam on ni the tu khna ni ta na pan ler the ong chiu wa ini to jing bakla o the pan Maap ni the ile the jing man bru bro men wo beng dua dunai dan bru em service bru em kam an kam em battalion 3rd battalion ni ti daw ile perkhadi ke service mau do jai khon ba ile electronic ni to perkhadi ni mataw kaman punim ya gi khon control lor kaman punim jai gi khon gi tiong gi lok jor ra ta jing trang ge jing anor ka thong yong i ko makmat ni ti daw ile ne pan Maapu ile de Maap yo de yo compromise to yo compromise ka tu hetia thanan nang wa ole osuk mesin re yo gam ni step ta hadien wa de wan lang ni de champion ni thanat yo tension nong khna to de ko ke yo tam klam dam khna lem tip de ni de daw ile kam gi bru emerging snaw ne benta wam host storm bru ne benta ti kam hadien wa da penchiu da sai wo to ole kam ro ja ile do ni ni de daw ile da Maap yo wo nang wa ole yo suk san da ki ke service le ko ta ba la da lai be chmat o service ang o ye ko ta yo do kam yo cha suspend wan por aw ile kam gi bru ha perkhat ni mata gi khon gi ti yong o em khon rungut ha bi perkhat ga le wai gi khon gi ti yong o le da ile ni wan ni thanat wo Maap yo nang wa yo bung kun ga ni ga kam mem duan ke impact din wa kani sam wa ni da khubor da yo man viral ba kan nin porsngi da ka impact em ba go tang wa den nin dep klama ta ga public meeting ayong pi atai da batai gi em ga jing ja gam ga ta da jing bam ban se ha bo file ga FIR yo tip 3 yo tip 3 i bele ini ta i pai ba ro e kemen ya thap ti ginin ne ba wa kile mem kwa gi ja gi ni jing ja gi wa im em mu le re pungkit kan no gi ye kam im jo malen jo le ne ba nga le khat wi the election de bela ngam jo chkem jo pan an gi bru ile kat kam mi bor nga kat kam mi kamai ke ji yonga tane de daw ke impact em ga ai por man sngi nin tang wa hade ni me do de penche
Tersegani kepada pan Maap ini tebut dau sao tu cu gibruwa kawan ga ketu jingle to ga jingle yang ursemen pau grup yang ga TMC paneler ba KM ga grup yang ki lembaga tu nen cu cisenmi demi geleng tang wa mana tip ge file FIR ya delete ki woro ya si bau tekar ba screenshot itu bentah ong screenshot udam tip wa le hu mo le gi mo tang wa naman culprit itu ni bahawa demi de pertu yang pilih spotter mau tinsar mau smeki mahagani to kam go i meng le kam go i kam jo lai phi chis bana election i kam tu kam klami public ting me de claim keno i giwan gi candidate claim da ben claim one i lai gat gul ti gat kanong rim yang i kam te man mau tinsar mau smeki bai ba nga man gi was scam itu wanga depan sprang ya ke khubor haga TMC group yang ke paneliar nei benta wo pentolot yang Moonlight pariat kortong ke UDP haga arfa sotrik benai arjar arfa le dengan ne sengi do wan ini wan pan Maap na Moonlight pariat kortong ke UDP kamjo wayagi pajba yang ke tujuai konstituensi wayagi pajba yang Moonlight pariat haus nyau FIR gi ini jing bakla nga haus nyau thok bakla gi ya gani ga message kepada pas nanti daw ngane wan pan Maap khmat yang Moonlight pariat oleh de kalau Maap yang tengah begitu kenten nji yo ngo yo Moonlight pada ben Maap ya jing bakla nga